Maialen Txorraotentzat Europako txapelketa ataria da, dagoeneko urteko lehen hitzordu potolo hori, baina Maialen zuretzat Europako txapelketa bat, baina gehiago bada hemen bide baten hasera, ez, errepresentatzen duen lehiaketa bat, ez? Bai, hemen hasten da Tokiorako biderako lehenengo pausua, ez? Lehenengo probak kontatzen diguna, selekzio interno baterako, federazioan selekzio interno bat egin behar dugu, Tokiora iristeko, kategoria bakoitzatik pertsona bat bakarrik jun daitekelako, irailean munduko txapelketan plaza olimpiko hori federazioarentzako lortu ezkero, haino hori baino nago baia hemen hasten gera, eta niretzako oso interesgarria da, ahalik eta puntuazio berenak lortzea, 5 proba hauetan, posibilitate bat badagolako, aurten ja plaza horri izena eta bizena jartzea. Aurten denboraldiari beste modu batera ekin diozue, Australiara jo, bertan prestakuntza aurreratu, lehiaketa ere aurreratu. Ez dakit urteko sasoi hontarako sentitzen ote duzun agian lanak aurreratuta daudela edo behintzat fisikoki lehiaketari dagokionez zertxo baite prestatuago, desberdin nabaritzen duzu denboraldi hau? Egia esan da ez detele desberdin nabaritzen, ez? Lehenengo proba Europako txapelketak izaten da, lehenengo proba potoloarekin, aurtengo apirila eta maiatzan desente konpetitu degunarren, eta ez dakit, beste urtetan ere etxeko lanak egiten ditut, beste toki batean, aurten Australian egin ditun, oso interesgarria izan zen, eta ez nuke ezerrekin ez, aldatuko aurten egin dugun prestakuntza, baina nik uste dut urtetik urtera ikusi behar degula, ez? Nola doazen gauzak eta zer behar degun, eta aurten hori sentitzen behar nula, hori egin genuen, baina ala ere ez dut sentitzen oraino beto nagola, ez? Orain 5 konpetizio garrantzitsu ditugu, hemendik iraila bitarte, irailekoa Aseoko munduko txapelketa oso garrantzitsua da, federazioarentzako plaza hor lortzeko aukera hor daukagulako, ez daukagulako beste inon aukera hori, eta beste ditugun konpetizioak bai Europako txapelketa hau eta beste 3 munduko kopako probak ere oso garrantzitsuak, gure Tokiorako selekzio interna hortarako puntuaketak ja banatzen hasten dalako. Eta bide horretan sentsazionak lehenbailen sentitu nahi eta Europako txapelketa honek agian horixe du, ez? Uretan eta munduko Europako honenen aurka ondo sentitzea hori bai agian bilatu nahi den sentsazio bat, ez? Bai, hori kompetizio guztitan egon nahi dut goran, eta ezakit nire piraguista izateko beharra hori delako goran egotea. Baina inoiz ez da jakiten, ez? Orain atarian gaude, orain ez da kompetizioa hasi, bihar hasiko da, eta pausuz pausu jun beharra dago. Gainera hori proba bada, 5 proba ditugu aurten garrantzitsuak, eta hau lehenengoa besterik ez da, eta pausuz pausu jun nahi dut. Sorterik onena hurrengo egunetan. Eskerrik asko. El Campeonato de Europa a punto de arrancar para Maialen Txorraoten en una temporada que ya toma ese color hacia los Juegos de Tokio, en una competición Maialen en la que empiezan a sumar, aunque sea internamente para vosotros en esa competición por las plazas, y que supongo que se convierte ya en un europeo un poquito diferente, ¿no? Sí, un europeo ya con mucha vida, un europeo que ya empezamos a jugarnos, ¿no? Esa plaza de Tokio y unos puntos que ya cuanto antes se quieren empezar a recoger, pero eso sí, con paciencia, porque este año son 5 pruebas las que nos cuentan para esa plaza olímpica y además teniendo la cita importante, la de verdad, la de la SEU, porque plaza olímpica todavía no hay para la federación, se consigue en el Mundial que va a ser en septiembre en la SEU, pero sin plaza olímpica ya empezamos a jugarnos esa plaza olímpica. Entonces va a ser una carrera un poco de resistencia, contarán las 3 mejores pruebas de 5, y la primera prueba en la que se pone ya en juego es aquí en Po. Es un canal que lo conocemos bien, un canal que trae recuerdos agridulces, pero estamos muy cerca de casa, entonces van a venir amigos, familiares a animarnos y es un ambiente que siempre se agradece. Una competición, como bien dices, que implica pensar a largo plazo en esas 5 citas de esta temporada, pero que a su vez no deja de ser un campeonato de Europa donde siempre gusta brillar y siempre gusta estar delante, ¿no? Bueno, siempre gusta estar adelante en todas las competiciones. A mí me gusta estar en la pelea con las mejores, a veces lo consigo, otras veces no, pero donde me siento contenta y feliz es estando arriba. Pues mucha suerte para los próximos días y que este Campeonato de Europa te dé ese sabor dulce que quieres encontrar aquí. Gracias.